tuna hianin Mizoram deng chuak news kan react dona tukin jinglama po kan react to ani soito ang hanin side A lama chuanin side B hi nge dona tukin jinglama side A lam kan react to a tuna hianin side B lampang kan react vele dona ni engtin nge ni don kan lo chiaranga tuna kan react ang ZPM in an candidate puna an soifia hey in soifia ngai reng party in soifia ngai reng minister hi mi hian an ti thina ni amaro chu mi in mi hi lo beta se emo min beta se lo beta cheu se la indik na nia in ngai kha in soi ve ang chu tro chu wan chon hin an in soi fi reng ti te po hi ti lo tur ani min do ta an pu chon in soi fi hi chu kan ti ve tur ani a min rel te po hian e mani dik na zon hi chu kan lo in soi fi thin hi mo chu tiang deu chu ani ole kan siar tanang ZPM Legal Department chuan voin April ni som pakhat sang ni som ni pali hian press conference koin Lok Sabha MP in Thlantura an candidate Pu Richard Vanlal mangaya an puna an soifia social media to post in pakhat le YouTube channel nei pakhat laka criminal case file zui thuai an tum thu an soyani in trema yang comment section lama han ron soiro o ZPM Legal Department how to te soidanin mamko deputy manager marketing lal rem thanga pulal rem thanga le mamko consultant nia chal Guwahati ten contract na pek chung changa inbum na case chin fel to shem na po pek to kai hnoya ZPM MP candidate soilu ve tal tumna social media to post in pak inti pakhat thu zia chu social media platform ti sang Instagram te Facebook te WhatsApp te nasa taka thedar ani baka YouTube channel nei pakhat chuan in tu te emo phone a bekwalin an in biak na record thedar ani a tin rin thu tlem bel cha in case po lakal mek anga soizuin thedar ani he hi makkalo ti khop maya achan chu DIPR website a han ani nge in ka thria voi khat kha chiar to ani tuna Lok Sabha MP candidate zong te Congress an niamo BJP an niamo MNF an niamo ZPM an niamo PC party an niamo tuama hianin case an nei lo ti khanin thu kha an post let ani amaro chu he case po lakal mek anga soizuin thedar ani tinia khami kha ama kha kaloti khop maya ama ka thu chiar neng khana loin ang to box hi lova ti chuanin case chin fel to an close factor a soito ang khanin shemna po amo phurtu te chuanin an tuar to a an tuar meka court pon chui chuak vek to a kumsang ni som ni pan hi khan mo ole tuna kan sir chun zom zelang he case chin fel vek to ni in pular rem thanga hi November ni som ni pan hi sang ni som ni pan hi khan thiam lo chantir ani a Mustakur Rahman hi February niruk sang ni som ni pathuma khan thiam lo chantir ani thunga ni November sang ni som ni pan hi ale February sang ni som ni pathuma thiam lo chantir ani kami mam ko case khan mo case chin fel to le ti top to ani omje chu court in case ka a close to ani case close to nu hon le ti te poi enge omji ni injong ka hrengai lo maro chu case kallai mek ang te khanan soi ti to mai sia poni second year zelang Pu Richard Vanlal mangaya social media le YouTuber pakhatin mertel ram an tumna chan lang sarber chu affidavit a ming assign ve ti ani thu soin nia hi kalom mu ni affidavit po kalom mu ve a minga oma a signature oma a sila lo omboka affidavit a ming assign ve ti ani thu soin ZPM Legal Department chuan mamko lam intiam kamna lekha kha kan siar ani chuan mamko account na sumlu ngei turanga tarlan ani chuwangin assistant manager ani angin Pu Richard Vanlal mangai khan assign ve ngei tur po ani anti ani hei po hi mitam takin comment section ate po khanin an soya anti tina an soi boka pu aneya director apu thu kha a oi ve mai anga khana ngai theya tin phone a biak ina soidan kha chuanin director khanin Pu Richard ta akawa ti zelani Pu Richard kha alo omsa ti khan atimi alowa Pu Richard kha akawa ti zela omje chu pu thu ang khan Pu Richard hi akal ve zel mel zok nin alangan in biak na po khanin ZPM Legal Department chuan sumlu na ero chu mamko account ni lovin pulal rem thanga le Mustakur Rahman account ani dai ti anti corruption bureau ten an chui chuak le vek thu soin poisa virvel dan zong chiang zoka kan hredu ani chuan court judgment le order November ni som ni pan hi sang ni som ni pali pan hi le February ni ani lo hi February ni lo June ni sang ni som ni pathuma te chiang takin tarlan ani
ngor o helai hi bankwarna.com hian aron ti sual deu ni heta hianin February ni ruk sang ni som ni pathuma tia heta hianin June ni sang ni som ni pathumania emponi se asoi ma sakzo hi ringzo kang February ni sang ni som ni pathum he ate hianin court judgment le order hi chiang takin tarlan ni ti in affidavit a ming sign ve chungchanga hianin pu Richard Vanlal mangai hi bum mani zok thuan soini hi kangai dan ka soi chu angam silo side b lamina ron soi phot se khati em kha ania an ron soi tange ya heta pu Richard takha bumina lo om zok ti na ni chu khami ming court affidavit a ming a signature le a seal a pek ve chungchanga khan pu Richard hianin a bum ve ni loin pu Richard hi bumani zok thu an ron soi ve hemi side b lampang ania side a a khanin phone call atanga kan hriat dan kha chuanin an director pulal rem thanga khanin Richard akha ako tikha ani zel maya phone call a pokhanin in man chho view me helai vel po hi pu Richard Vanlal mangai hi in nam noi ve ngei ni se alaka KCM saklo na chantur engma omlo ti soin ZPM legal department chuan ruling party thilti theina anei hanti donila case in tran lai ruling party chu Congress party an ni a thu buai ngai to chho hun lai vel hi MNF party ruling lai ni in thutluk na siam ani hun lai po MNF party ro rel hun lai tho ani antiani nikum sang ni som pahnia kha chonin ZPM hi la ding loin ka sia ZNP ti le thil dang vel kha chu prism ti temo khatiang vel kha ani de nuain ka sia khati hun lai sang ni som pahni lai ruling chu Congress ani a ti chonin thutluk na court in judgment asiam laia ruling kha chu MNF kha ani le dei mai ani chu wang chonin tuna ZPM hi chu ala piang lo ti la kan soi sualu tuk om lo khati hun lai kha chuan sang hi som pan hi hun lai kha chuan mo ole kan siar zelang ZPM legal department tarlan danin YouTube channel nei pakhatin phone call record a pho chu a an mi bum tam tak zinga pakhat thu soi chu an han ngai thlak sak ta zuaila atia mi pakhat thu soya khanin purichi ale purem thanga kha kan hlan thlap zel an pahni chi zelin mo tikhan soyani an ron ko thakop mai helai hi YouTube channel nei in mi pakhat ati hi putlang ming thanga ni nge in kan ria ani hi MNF rukol ni in mi then khat phei chuan in puzoram thanga uite ti hialin an soi thina ni hemi hi chu comment zui ka tum lawa hemi hi chu an ron soya ti hianin ni tam mai se hemi lampang hi chu ZPM legal department in an ron tarlan dan ani a engpo ni se kan chiar zelang kai ni chuan putlang ming tanga hi mission veng thlang mi hlun ni lovin mi in lo kho sa thin ni in tuna chuan in hun te lein a in sakpo ane vaklo ti thu te kan donga ami mal chung chang ro chu soi chuak kher loila engemaw chen chu kan hreve ani nia mi mal in be hi chu thalawa chu wan chonin helam pangaron soi chuak lo po hi atha achan chu kan focus na tur chu purichi ani court judgment le order date June ni ruk sang ni som ni pathumaron tile dei mai helai chuan a paragraph pasarina a tarlan ani dan chuan Kendriya Vidyalaya lunglei emo champhai school building sakna tur contract in pek in tiamin cheng noi som ni panga chu vanenga hian a thian pa tlang ming thanga mission veng thlang nen pularem thanga hi march ni som sang ni som ni pan ni sang ni som pan hi khan an pe a contract na hi an mulowani chuan 35% punga poisa hi pek let an ni tur thu pularem thanga hian in soibok ani ti chuanin May ni som ni pathum sang ni som pan hi a pularem thanga hian cheng noi som li ngai tua peturina tile a cheng noi som li hi an nei theilo awangin cheng noi som ni chu lalma chuana dispatch rider bank account Vijay bank a thun ni in Mustagur Rahman Axis bank account a cheng noi som ni chu RTGS manga transfer le ngal ani putlang ming tanga hian pularem thanga le pu Richard Vanlal mangete omdun laya poisa file hlan fo thin anga soi hi investigation report le court judgment atang hian dot asoi chiang hle ani ti mu thei ani an ron tile tlat mai ani kan siar zelang ZPM legal department chon hetinga case chin fel to thiam lo changte po hria chen to le hrem na po pek to an ni laya case tel ve reng lo politics in be na ten om tak manga ti ming chiat tum na le mi puiten du thlan na film mang theilo tura dot manga in pu na tha anti lo hle ti soin hetianga case chin fel vek to le special court zom takin thutluk na
asiam fel to laya aching porzonga thu an lo vei vir kwal hi court za omna ti borban na kan ngai court ro rel na za lo na kan ngai ani anti ni hei po hi tukin zinga hanin ka video han ka soitowa court thu chua court ina judgment a siam hi chu azza oma katia heta po henin anron soinon le echi ani le atobera chuanin press conference ane henin top san mai antum lo thu soin ZPM legal department chuan kan bo zui zel don criminal complaint po file zui thuai kan tumani bon chodon ko mai boru ko hot chodon ni thudik lo zia ka vorder tu le mi pui ril ru shwai koi tuma tongkam thiam taka thudik lo vorder ani theina na theitop chua tu le thu she tu dernen in thuruala mi pui bum tum le MP candidate ti ming cheta mi pui ten an vote lo theina na malatu laka hian thu boi siam sak ani ngei theinan kan boi pui mek ti in vote thak hun thlen ma nge ya case siam sak ngei an tum thu an soyani apui do ne ka bengwarna.com ina aron ti ni a comment section rang atang le mi thu soi rang atanga ka hriat dan chuanin tuna ZPM mina thu an ron chua hi chu adik zok mel ta khop maya thil re re a hianin ke hi mi in dot in min lo puta se kha dot kha engmani min lo soi cheta se ke mai mo kha mi min soi chiat na kha dot ani chuanin dan mangin action alak the ani amaro chu mi lo soi chiat na kha dot ani lem lo wa thudik ani kha chuan dan mangi mala poni la omje kha anei thuilu tuk theilawa mi dot ma kan ti mol pho chuanin video ma salama te po kan soi to thin dan le shrei channel ate po khanin a channel nei tu pa po khanin ron soi to thin mi re dot manga nasata ka kan ti mol pho chuan defamation case a file the ni ti kha ania ZPM lampang po hen entin tak maron lang mo ti hianin side A oma tuna hianin ZPM lampang hianin side B anron chhuale a mi puite kha enge in ngai dan khoi zong in rinjok side A nge side B in rinjok tukin jing apo khanin kan riak nual to a min thong khop maya khami news kan hriat kha chuanin thudik ani yang nge thudik rula dot ani yang nge ti ha ka ril ru kha a in sual na sa khop maya amaro chu kanin ngai to let wanga pu TBC lal ven chungan puna te amkhra resolution te TBC rental in a press statement an CM te kan chief minister pulal duoma le puke sap danga in kar khi chungchang te pute te amar khatingan puna zong te kha side A lamanita side B na anron soile tu nuwa kan hriat dan kha chuanin khatinga dota an puna te kha alo dik thin box si lawa chuwang chuanin side A hi chuanin anron soi oi om khop mai amaro chu side A side khat lampang ringot hriat awang hian thutluk na hi siam lawila chuwang chuanin side B lampang ZPM hianin anin soifia nge angai ka ti atukin zinga po khanin he anron in soifia ta a anron in soifia na hi kapom khop maya heta po hianin court judgment le order November ni somni pani sang ni somni pani le June ni sang ni somthuma sang ni somni pathuma te hian chiang takin tarlan ani tin anron soi thap thei bokani tin a case a in close vector a soito ang khanin in nam hnoin thiam lo tak chuni se an chui ve vek in ka ring ani a chui lo na chan tur om lo an chui ve vek in ka ring khata tak khanin a thiam lo ani chuanin court po khanin thiam lo a chantir tur ani amaro chu court ina thiam lo a chantir ro chu pulal rem thanga le helai vaipa an lo thurwal pui kha ani tikhanin mipui mizoram mipui te hianin thudik chu kan hre chhole ta chu ani maya comment section lampanga khanin enge in ron comment du ingai dan ron soi veru tuna ka thu soi ho zong zong a khanin engmani tong sualte soi sualte kalo nei ani chuanin min lo hre thiam ula ngai no min ti ka ringa ngai dan in siam thiam to te po ka ring a to pa chuan thudik chu alang chuak zel mai lom tra ale ati zong kha tu tuma kan react thei chu nia kati to main thudik chu aron lang chuak le mai lom katia amaro chu ke yang ya thudik kha midang tan chuanin thudik kha lo ni lo theini hei mi hring hi kan tama mi chi sang om khom thlir dan ngai dan chi sang nei kan ni chuwang chuanin ke yang ya thudik kha in ngai ya thudik kan ni lo thei kha chu ka soi tu min hriat thiam ka ring chuwang chuanin comment section a khan in ngai da ha ron soi pop pop ro eng mai thla thunom lo ti kha kan ron soi le du ani chu ole ati zong kha ron ti chuale thei chu nia
borua ka hot so don khop mai criminal case file zui thua yan tum in than ma nge in ti ani bondo ne video le kan mule theu don ya a san pain video pa kan react le don ani a